راج باش ایوار باش جدم تیوی جه همو هوالان را ونتف بخیر هاتن ایرو جی امی بقاسی چند دقیقه بواره وشانه که زندی چه بکن ایرو دانه سبه لگنده حسان آنابچه سلوپیا شرناخه یل قنطاره چیه جودیه جبر سدمه که ندیار شوات چه بو شوات بر بلاف دبه به تو آوائی مداخله شوات نایه کرن نوچه کنها مجوره پیشکش کر و ایواره پیکات شوات کنها لچه جودی درکتیه هم گله که دوره هم باهه و افجید بسدم کو آگر بلاف ببه ارتشا ترکیه داگرکر گنده سرگله یه نابچه آمدیه یا دوه که بمبه کرد ده انجام بمبه بارانه دلوی دریجی شواته که مزن درکت حتی دیار کرن که شوات گیشتیه مال هنگوندیان جی یک جی گف لجیان آوان دخواه گله هرمه لدجی آگر لدجی ایریشن دولت ترکیه بانگا آلیکاریا لزگین کرن لسر وی بانگی هزنگری لاکت نوات هفگره شارکی درکت بینم بیراوه که ارتشا ترک دو بشه ساعت دو دی سری سبیده کت آمدیه دیمن هاتنه از دیمن نشانه وبدم و هزنگری لاجی سری سبی ساعت دنهانده مداخله کرن شارکی جدی هیه ev ji nava Amediyê ye dîmenê hûn dibînin. Divan demên de wê de artêşa Tirk dişwara dike armanc ku li nava gundên ku tê de şênî hene, sivîl hene, dixwaze li wan deran bicî bibe. Ev jî pêşî li êrişên gerîla digire. Hêzên parastina gel HPG'da xuya kirin ku herema Rojavayê Zapê sisê tîrmeyê hevde caran ji aliyê balafirê şeriyên dewleta Tirkiye ve hatiye bombe kirin. Piştî êrişê artêşa Tirk hewlda bi helîkopteran ji xeta bajarê Amediyê ji xeta Dêralûkê leşkeran li qada girê bihar bicihî bike. Hêzên gerîla mudahale kirin, helîkopteran nekarîn askeran dayînin wê herêmê, helîkopter neçarman askeran dayînin deverên ku li wan deran gerîla tunene. Artêşa Tirk bi wesaytên zirxî bi kepçeyan roja çarê tîrmehê yani îro vê sibê saet du diyan de berêya bejahî ji navenda bajarê Amediyê ji noxteya kontrolê ya sergelê ya pedekê derbas bû hewlda li derdora bendava li jorê gundê sergelê bicî bibe. Artêşa Tirk cara yekeme ji navenda Amediyê derbas dibe, ji rêya fermî ya ji noxteyên kontrolê yên fermî derbas dibe, cara yekeme û heta bendava sergelê jî çûk. Hêzên gerîla li gundê sergelê ketin nava tevgerê, di vê çalakiyê de 2 asker hatin kuştin, 6 asker birîndar bûn, gelek cebilxane jî hatin îmha kirin. Çalakiya gerîla heta van saetan jî dewam dike, wekî din di nava heftê de jî li deverên cuda bi dehan çalakî hatin li darxistin. Em daxuyaniya Qesedê jî bi were parve bikin, di 28 operasyonên Qesedê de di 133 çeteyên Daişê hatin girtin. Navenda ragihandina ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bilançoya 6 mehan ya tekoşîna xwe ya li hember Daişê eşkere kir. Li gorî agahiyên navendê Daişê di 6 mehên dawiyê de gelek êriş pêkanîne lê ev êriş bi ser neketin. Quvwetên Sûriya Demokratîk Qesedê diyar kir ku hêzên me bi piştgiriya hêzên koalîsyona navnetewî 28 çalakiyên ewlekariyê pêkanîne û karîn piraniya êrişên terorîstan pûç bikin, vala derbixin, gelek şaneyên terorîstî yên Daişê ji holê rakin dibêje Qesedê. Li gorî bilançoyê di 28 operasyonên Qesedê de di 133 çete hatin girtin, 10 çete jî hatin kuştin. Niha ka em binêrin Avrupa, Amerîka li hember hewldanên dewleta Tirkiye yên dagirkirina Sûriyê kewa difikirin. Dema ku dewleta Tirkiye ket qismek Sûriyê, Avrupa çima dengê xwe nekir? Di ser de jî welatên wekî Almanya tank sîleh da dewleta Tirkiye ji bo ku baştir, rehetir bikevin Afrînê, Serêkaniyê û herêmên din. Normal ev qedexe ye. Dewleta Tirkiye bi tu away nikare şerekî konvansiyonel pêk bîne, yani tankên mezin kewa ku dewlet li hemberê dewletan dikevin nava şer, kîjan çek û sîlehan bikartînin, normal şertan de heqê dewleta Tirkiye tune ye.
جبر کو دولت تک دنوا و ادعای دایه کو هن اولکاریین خو ال سرسی نور پکتینه اما چکر چوکت نوا افرین سریکانی بتانکن آلمان لبلی حتی نهاد تو دولتی سوریه دنافدا عراقی دنافدا لهمبر دولت ترکیه دوز دعوه و نکرنه ملت کرد جبر کو استاتیوی رسمی دخل نافنه تیوده تونه نکاره لهمبر دولت ترکیه دوز و بکه لبلی سوریه وکه دولت عراق وکه دولت ما فیوان هیا لهمبر دولت ترکیه دوز بدن وکرن لبلی حتی نهاد تو انجام نهات یبدس خستن شما çünkü Avrupa jî Amerika jî dixwazin qismekî Sûriye de destê Tirkiye de be çima lehember koçberan lehember Rusya'yê piştî ku şerê Ukrayna û Rusya dest pê kir bi taybetî giringiya dewleta Tirkiye di nava NATOyê de berfirehtir bû mezintir bû yani welatên endamên NATOyê di serî de Amerika Almanya Fransa İngiltere dixwazin dewleta Tirkiye wekî qerequla xwe lehember Rusya'yê بکاربینه. دخوازن دولت ترکیه لهمبر کوچبران وکه کامپکی بکاربینه. شخص انجاماوی هنده بینن. او کوچبرین کو بقاسی 10 میلیون انسانن بیانی هم جا آفریقایتن، افغانستانتن، هم جا سوریتن، کردن ما این دورن جدا تن ترکیه. Avrupa deberdela van koçberan da hem bütçeye ciddi de devleta Türkiye hem ji giringiya devleta Türkiye'nin de NATO'da mezintirdi ki jberviye ki Paveki vekiri pişkiri de devleta Türkiye jibo han heremen Suriye dagir bike kısmeki ji Rojavay Kurdistan'a u biviyavay koçberan lüvederi duhazın bicih bikin. Avrupa belki jibo berjevendiyen xwe duhaze koçberan lüvederi bicih bike jibo neyin Avrupa'ya nebin bela serivan lebeli devleta Türkiye ve niyeti xarab bikartine. Yani çeteyn xwe malbatên çeteyn xwe tîne li Efrînê bicih dike perwerde dike wana diqata navnetewî de ji bo menfaetên xwe bikartîne. Dewleta Tirkiye van çeteyên ku li wê derê perwerde dike dem bi dem dişîne Nîjerya welatên cuda yên Afrikayê ji bo berjewendiyên xwe Libya jî di nav da. Daha Afrika biye zemînekî ciddî ji bo welatên weke Çîn, Rusya, Tirkiye û welatên Awropayê. Amerika ji xwe li her derê ye. Divê çarçovêde endama Parlamentoya Avrupa'ya Özlem Demirel daxfe. Özlem Demirel endama Parlamentoya Avrupa'ya evdemeki dirêje peymana koçberan hiş ku Türkiye li Siriye operasyonê leşkerî bike kısmekî heremê dagir bike dibêje. Özlem Demirelê diyar kir ku Amerika û Avrupa ji bo pêvajoyê aştiyê jî tu gav navêjin. Ne davêjin ne jî planekî wanê aştiyê heye ji ber ku aştiya di navbera dewleta Tirkiye Sûriye'de aştiya di navbera dewleta Tirkiye û Kurdan de pir bikerî Avrupayê û Amerîkayê naye. Alozî, dijberî, şer, pevçûn li gorî menfaetê wan e vêgavê. Yani demokrasiya ku hûn li Amerîkayê li Avrupayê dibînin ji bo meselê wan ê navxweyî ye. Di nava xwe de heta dawî ji xwe re demokrasiyê pêk tînin, azadiya fikr û rema pêk tînin ama ji bo wan. Lêbelê herêmên rojhilata navîn tekiliya Kurd û Türk bixwastana pir zû da dikaribûn vê meselê hal kirina. Ama ne li gor menfaetê wan e. Özlem Demirelê li ser Kurdên Bakurê Kurdistanê jî got divê Kurd bi berxwedana demokrasî ya li Tirkiye re bibin yek divê gelê Tirkiye rabe bibêje em naxwazin Kurd bêne bişaftin û asîmlêkirin. Vê derê problemek heye çima problemek heye ji ber ku wextê ku tu henê tekoşîneke demokrasiyê di nava çarçoveya Tirkiye'de pêk bînî li hember desthilatariya Tirkiye diqada navnetewî de mafê te ku tu bikaribî heqê xwe ê netewî biparêzî namîne. Ji bo ku tu mafê xwe ê netewî biparêzî weke çand, kültür, ziman yan jî mafê siyasî weke rêveberiya xweser yani tu bixwazî xwebûxa rêve bibî, tu bixwazî xweser bî divê tu bikaribî mafê xwe ê netewî bixîbin garantiyê. Di serî de mafê perwerde yani ji dibistana seretayî bigire heta zanîngehê divê tu bikaribî zarokê xwe milletê xwe perwerde bikî, dîroka xwe fêr bikî, zimanê xwe fêr bikî, edebiyata xwe fêr bikî. Yani tişta ku netewekî dike netew tu li dibistanan fêrî zarokên xwe gencê xwe bikî. Demokrasî sedî sed were Tirkiye jî mafê Kurdan ê netewî nakeve bin garantiyê mixabin. Tenê ji bo mafê xwe netewî bikevin nava hereketê ku li derve li cem netewî wek bî mafên wan hebe ku bibêjin binêrin em milletin, zimanê me yek e, coğrafya me yek e, tarixa me yek e û em jî dixwazin mafê me bi qasî ê Tirkan hebe yani netewa Tirk. Çawa ku rêz û hurmeta me ji bo netewa Tirk heye
جبو نتوین عرب و نتوین دن این جیهانه هی کرد جی دخوازن اف نتوین جیهانه ترک عرب جی حرمت وان جبو مافی نتوی کرد هبل پیش روز خو ملت کرد بخواد تاین دیگه بخاصی وی که مافی که حلال هی و که ملت هون هف کم بونه و پارتی خو تزگی خو و سازی خو آوا کریه هون چنه جم نتوین یک بی و دولت خو خواستیه ما کی پیشی لو گرتیه ببین یک دوسیا خو بلگی خو آرگومانتی و چی ایجاب که کم کن بچن جم دولتین که وی دنیای برای واد بن ببیج امجی نتوین امجی ما فی خود خوازن یعنی کسی که پیشی لو ناگره 33 پارتی و حزب سیاسی روجاوی کردستانی لسر ناراضی بودن شام و انقره گوتن یعنی لسر هلوست وان آد درباره دیالوگی حودان وان یکو بکاربند نوا خود دیالوگی بدن دست بکرن لسر وی مجره داخلیه کی وان هیا چد بیجن دنیزک بودن انقره و شامی روشا سوریه خرابتر بکن داغرکریه دولت ترکیه و روابه به دیالوگی ره کریزا سوریه و کورتر به دیالوگی ره یعنی 33 پارتیین کردستانی روجاوی کردستان هاتنه جمعه ده بجام دنوا خود هزه کی چه بکن زوره بدن سر رژیم جبو کو پیشی بری کو به دولت ترکیه را بکه به نوا دیالوگی بلاد نوا سوریه ده بکه به دیالوگی بلا به مخالفت خورا بکه به دیالوگی به روجاوی کردستانی را ریبری خواسته را بکه به دیالوگی که ام مسئله خواهی نافخوایی به کی جان روی بازی دکارن چاره سر بکن حوجه داریه ما به دولت ترکیه تونک دولت ترکیه چما به شامی را هفدیتن چه بکه او دولت که جدایه او دولت که جدایه یک حقی که دولت ترکیه هی هرمین داگر کری به ترکینه به جهنم ولاتی خواه و چته این که بخواه آوا کریه بخواه پرورده کریه وانا هیجی خودید که دف جوان برده دف جوان برناده جی بکشینه استانبوله بکشینه انقره هر انقره جوان را قارگه که مزن وکه ادی پرورده کی ادی برده دی کدره ادی دبیوی قصر خویا 1001 اوده ببلوی قصر خو بجی که یعنی تو چما وان چته خاطینی العفرینی بجی که حقیقتا قصر 1001 اوده کو طایب اردوغان به میلیارد دلار آوا کریه بلا چته خو به لوی دره بجی بکه بلا حمی وزیر خواجی حبجینا خواجی حمی بخ خدمت وان جبو کو جوان را خورن چیکن پروبلم وانه اما حق دولت ترکیه به تو آوایتونه وان چته خو بینه لروجاوی کردستان لسر عرض کردان بجی بکه لسر عرض عربان بجی بکه ادبیات کردی پشت که به ده یکی تیرمه هده سمپوزیوم مراسم درچون خواندکار انزانگه کوبانی بش از زمان و ویژه کردی هاتل درخستن ده سمپوزیوم ده مجره وکه چند زمان فولکلور کردی هاتن نقاش کرن سمینر هاتن داین هر وها پروفسور جلیل جلیل جی برای سکایپ تبلی سمپوزیومه بو شیرت لگنجان کر افسرو که زاننگه کوبانی شهروان مسلم تکلدار مراسم درشونه ده درباره سمپوزیوم ده اخفی چه گوت اوش بو پرستنا چند و زمان کردی تم لبرخوا بدن جبرو پیوژی آستی پرورده اوه زیده تر بکن وگیدن مثلا خواندکار اوه باخفن خواندکار دلوین احمد سوپر کردی داخفه چه شیرینن یا خواندکار بش از زمان ویژه شارع عبدوجی داخفه از همه دنگی و وکم شهروان مسلم افسرو که زانگاه کوبانی راستی ابو سرو جلوه داره زانگاه کوبانی سامپیوزومه که بنابه پاراسنا چند و زمان کردید پروژه درشونه ین خواندکار زمان و وجه کردیم با آوایی که پر باش در باسته بیم براستی داشتیم که مجرا آمده کربون مگوت پروژه درشونه خواندکاران هنویوارم پیشکش کردن پروژه درباره زمان و وجه کردی و هر وها درباره فلکلور کردی دانه لورا مگوت برا دنابرا بشن عملی و بشن نظری دا تکیلی اکوارد چه کرن فلورا پروژه تیم پیشکش کردن ده همان دمه دا کسی کو خواندکارن ما جدوه وان پروژه گرتنه لیکولی کردنه هاتن الویدره اوجی دنگ بیجن می باجار کوباینه الویدره بیجن دنگ بیجیج مرا پیشکش کردن تشتین کونش بو ما پیشکش کردن و هر وحال الویدره وقت پیشنگه که فلکلور ها چه کردن تباهی آلاون من کون فلکلوری کو باجار کوبانی بکارد آنین ایرو الویدره ته عرض کردن ما بس ما جویه که اول کو خواندکارن ما ناس بکن که چند وان تراث وان فلکلور وان تشتین کبنار چنه و هر وها بنش بنا کو دنگ بیجی ناس بکن دلوین احمد خواندکار درچونه ما خواندکار زمان وجه کردی ما شخصی سال ام گشتنا قناق خوایا داویه کو امنها پروژه خوایا درچونه لزانینگه ها کوبانیه ام پیشکش دکن بگشتی باوی که گشتی
ام که فاکولته ویژه کردی پروژه ما درباره زمان ویژه کردی ده ما درباره زماناسی و ویژه دانه پروژه ما ین درباره زمان ده ام به زماناسی ده بحثا داوکان هر زیاده دکن شخ داوکا کوبانی و که استاندارد که همبری و دان برهفک آنگو هفرو کرنه نابره وانده چه کرنه هر وها قال داوکا عفرینی و داوکا کوبانی جدکن پروژه مخاجی لسر چه لسر دم بوری د زمان کردی و عربی ده ام وکی دان برهفک نابره زمان کردی و عربی ده چه دکن و ام ببینن دم د کردی ده چاوا آباد بن د عربی ده چاوا آباد بن جبو افجی ام بیل پیش روش دا سوده که لخبات ورگره بکه و هر کسی که بخوازه فیری زمان دیتر ببه پروژه که وکه وید کاره جیرا ببه آلی کنه ناوی بن شارع عبدو یا خواندکارا ویجه و زمان کردی ما شخواه و حرس روجان دا ندوه کاتا دار خواستم و ندوه دا ما چی کر ما پروژه انخواه پیشکش کرن خواندکارن سال چهارم پروژه خواه پیشکش کرن جبر که خواندکارن ویجانه بیتری مجاران زماناسیه و هنجوانجی ویجانه ما یک پروژه خواه پیشکش کرن و هیروجی روژا داوی یا پروژانه اجی وقت خواندکار میشی پروژه خواه به امیل سر مجار زماناسیه ما پیشکش کرد و ندوه جی تیدا تخویا کرن که چند زمان و فلکلورا کرتی دا تپاراستن ده همون دمه دا پروژه میجی گریدای وی مجاره نکوتی دا بحث فلکلور زمان ویجه و امبیجن چند دا کردی دکه بخواه و ندوی آنی جه پیشکتنه نه جه کو زمان چند و فلکلورا کرتی دا تپاراستن با وی که گشتی جی مجار گریدای وی نه هر دیان هفته کریش خواه و ندوی جی امبی ببونه یا پروژه این چارمینی تزن درچونه این ویجه و زمان کردی هاتیه دار خسته یا ابو کردی آوان یا پیشی همه روزنامه‌گری گلکی بالکشه یعنی حکم وی روزنامه‌گری گلکی برفره روزنامه‌وان دکاره حکمتان هلوشینه به پرسین خواه به لیکولینین خواه به ریاکسیون خواه روزنامه‌وان دکاره د دموکراسی در روله کی مزن بلیزه روزنامه‌وان بردف که جواکیه یا باش مروف دائما پرسندنوا جواکی ده هلوسا جواکی بیرو باوریه جواکی پرسکریکین جواکی پرسکریکی جواکی چنه نانه آوه برچیبونه انسان همی لپی چنه داویه ده تو چما سیاست مداره هلد بجیری همیش بو آرامی حضورته مافی خواه تمامی مافی خواه ایکو انسان دیگه انسان بیک بینی او تیر بی او اولکاری بکاری بی دنیا بگری مافی سیاحتی گلکی مهمه او سیاست مداری که نکاره به مافی سیاحتی اشترا تامین بکه پاسپورت بکه جیباته بقاسی کتو بکاری بی دنیا بگری پره معاش بخوا جیباته و او جی اولکاریت بگره او سیاست مدار چراد بجمرا بیشن او دولت اکو زارو که زیچه ته پرورده نکه خودی نکه دیسا اولکاریا وان مسوگر نکه او دولتش چراد به حکومت عراقی 184 میلیارد دینار پر شانسر حساب کردستانه حکومت عراقی روزا 30 حزیرانه وزارت دارایی عراقی بریارده بو معاش موچه مها حزیرانه یا کارمندن هرم کردستانه بشینه لحتنا وزارت دارایی عراقی بریار لسر شاندنا معاش موچه مها حزیرانه یا وزارت پشمرگه و سازیندن ین اولهیه ین هرم کردستانه ندایه حتی نها بشک زیده اهزین اولهیه این هرم کردستان معاش مها گلان نگرتنه هنک جی دمک جبو دابش کرنا موچه نهاتیه دیار کرن یعنی تاریخ جی نهاتیه دیار کرن پشمرگه هزین اولهیه یعنی هزین پولیس این هرم کردستان که کنگی معاشی خواهد کرن معاش مها گلان و حزیرانه تم دو محسمه درنگ ته او جی مورال و موتیواسیون اوان خراب دکه بهویا روزین خوش آزاد سبید عین ساعتی دم بهورانه دم باش خاطری و اون هر هبن